سورة النور آية بيورا نفلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tenensuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani duru saru jumada al-ula minye jira sankalo duruna bi suinye omugani wolon fulanay miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani saba sankalo tani fulana bi suinye tani kelenay ambe dawda bu masjid raja ko ambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi ila akhir al-aya. innama adatu lil hasr minamindo minye kalimaniya kajate kake ka doni mogo nunun duruna uba fode ma innama adatul hasr abe kuma la bayira mogo munun limaniya dafalendo nunun de do ni mankutu munun be fo ulu sabatira mogo munun na nunun de mogo ye munun kalli maniya dafara ala ko innamal mu'minun akum mu'minu dafale munye mogowde alladhina amanu billahi wa rasulihi munun limanani alaye ulimanani achidenya kada alala idusukun kono anko al-imanu qawlu bil lisani wal i'tiqadu bil qalbi wal amalu bil jawarih yaziru bi tati wa yanqusu bil mashiya. limane yen kafo dusukun kadala kewale fana kayira niye barani mauke abe jidi niyala soso limane be nasi limane atesega ke ni baratara wodi ato bafo al-imanu mal qabul wal iz'al ni limane ni alaye amina ikabara kenayo modo be se kada alala me amaso o tigi kalli monate jate Abu Talib yo nyogonay aqul laqad alimutu anna dina Muhammadan khayra li adyan al-bariyati dina. Abu Talib dusukun kono akwale dale mbala ko mogo munun be had Allah ya danfe munun da dina dira hada madau ko mamuru ka dina kausana be. Abu Talib ko ale dale mbala minna ma so ka barake na mafenya ودياتو وباف الإيمان هو التصديق
mali qabuli wali iziani woyede kadda alala kamina kabarakena ani kalli manani cide sallallahu alaihi wasallam ewa ala ko mu'mini dafalle nyanununde usonna udara alala kaswama kabarakeni ala koy udonna uli manani cide nye kaswama kabarakeni cide kanyamar kawnya ninde mu'mini yayi ni ñu kam man kutu foloy mo munu nye mu'mini dafalle nyanunundo wa iza kanu mahu ala amrin zami bunkasir ko wa haja aidan adabun arsadallahu ibadahu almu'minina ilayhi akon ni jogo yetuguni jogo minni ala ya ka jo mu'minu bila siranaye fakama amarahum bil istizan inda ad-dukhuli kazalika amarahum bil istizani inda al-insiraf tumami alay mu'minu nyamar ka jo nyamariya ko nube do mogoka ika je nyini sani ka doaka aye nyamare ke fana ni donna mogo ka fana iba fe ka boafe nyamariya nyini ni ba fe kata nyamariya nyini bo ala ko mu'minu dafale nye mogo de munu ndara alala kabarake nay kadachi de nya kabarake nay wayja kanu ma wala amrin zami nu faralembe chiden ka yorola yoro minye jama yoroye لا شيء ما إذا كانوا في أمر جامع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله والسلام عليه على يوم يامر نوبة دوكا إسجانو كنوبة بوفانو كإسجانو ككما منا نو فرلم بتشيدن كجمع يورو دولا نين جمع يورو مثالي لا من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في منصورة nin jama dala jero e jumay masala ni u faralembe ciiden ka juma salliro la ube nu faralembe ciiden ka salli kene dola sungalo salli kene ube e wallahi kantige salli kene aw jamaati ube nu faralembe ciiden ka jama yoro dola jihadu yoro aw istimai fi mansurati ube nu faralembe ciiden ka nyogon sawara yoro dola hakilina yoro dola wanahawi zalika anin nunu naw nyogo naw aw alay mu'minu nyamariya nu faralembe cidenka juma salliro la ube faralembe cidenka salli keneka ube faralembe cidenka cide nyu faranyogonka silame ko kodo nana silame bema ayu be faranyogonka puru ka silame faranyogonka ka hakilina nyini nu faralembe ci o yoro sugula ube jihadu yoro alaye jogo do duma amarahumullahu ta'ala law yunyamariya allan yatafarragu anhu wa lihalatu hajihi awa konunu ci dembe jama dala yorol minnanin chogola ko mo shikana bode ko ka cide ika jenyi ne cide o de fulani ne iza kanu ma wala amrun zamin nu faralembe ciden ka jama yoro minna lam yajhabu mu'minu te bo o jama yoro la bada hatta yastajinuhu fu be ciden jenni de ni aya jibi sababu tumami quraishi farala nyon kala hajab unana jigi madina yoro dola biru rumat kolo do tumbe madina ba fo biru rumat aya sura ba sufiyana e kafiride alena ka jamana na jigi oyorola katafani ka kabila uluna na jigi hudi kulu yorola tidenye sheba faranyogonka puru uka hakilina di nyogoma kele nin jama minna na buka kele mbeke chogome jama farale nyogonka yorola de munafiqu kera ube meru nyogon kerefe ube bokata ute sara chidema meni minye mu'mini dafale nye ne ale beta abe asara chidema sallallahu alaihi wasallam kafo nimma ko dobe ne bolo nka sokono mbafe kata nyana bo kana chidembe jenda abeta atanya nabo donc ni o mu'minu ye je nyini de ulu boto de munafiqu dobe meru ale fana kerefe kabo anofe ate sara chidema
donc ala ko ko mu'minu ye munye munun dara Allah udara cirena nu farlembe ciren ka jama yoro dola uteta abada fo be jenyi ni ciren fe innal ladhina yasajinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi ewa ala ko cidema mogo munun ba ka ki jenyi ni de nu te bo abada fo nu be jenyi ni fede ulu tigila mogo de limanani alaye udu le limanani cidenya fa iza astajanuka libadi sanihum ewa nim mogo sugu ni mu'minu nu yu jenyi ni ukakko dola hani udu yere udu mu'minu yere alama adaga wuye uka jenyi ni chogo bela de ube jenyi nu ka darura ko dela libadi sanihum ni mu'minin nunu nu ye jenyi ni ufe uka darura dola uka haju dola uka ko dola fazan liman shita minhum jendi mogoma ika je mogoma ula mogomi na yija ika jendama ni mu'mini min ni darura nanala aya nyini fe mbate ni mako nyana bokana ibi kaswala akadiye ka jendi mimma akata kam mako nyana boka sagi kana jendi uma amma diye ka jendi mogomi ma afo tigi ai kanata nyamare madi e kanata ibo okay wastaghfir lahum wana tabe hari ala yeje nyini la daga mu'minu mununyo kaddarwa da kama wana tabe ni aya ya irana wastaghfir lahum o ya irana ko je nyini baliya ko de kani hari ni darrabe mu'minu min kana je nyini de ikato jamaina fo cide nyere ko inka bappewde wode kanyi kateme je nyini ka munna wastaghfir lahum parce que ala ya hari ni je minye je nyini ke darwa kama je ndirama ala ya fa delala ka ya fa fonama parce que je nyini toli de tun kanyama kateme akelika akelin ko fa bolon ala deli ala ka ya fa fonama inna allaha ghafur ala ye don sutura baga de junubula naba ya fa ye anko ghafur mustanqu min al maghfara maghfara munye nege bankur fula de do nu beta kele yoro la ba soru kunna abe ke sababu ti kunkolo koroshi ka tanga kabo bamuru ani ewa binye kalawuma ewa be kun sutura fana arabu kanna kafuru bora odela ala fana jombe junubu ke ala bi sutura junubu la mogote bo kalama ba ya fiye fana arrahim ala ye ne malikela de aka nema yurwa de do donc kafuru ye ala ka togo de ala ka mankutu de do rahimu fana ye ala ka togo de ala ka mankutu de togo mi mankutu mi bima yaliqu bi jalalihi min kakani ala yere ka musaya kafuru be ala ka junubu ya fa yurwa abode yiranna rahimu be ala ka nema yurwali de yiranna oda to ayato bunka shirku kana faraka boci denna faka je nyini o musawaratihi anaka ka hakilina nyini wanna man yafalu zalika ala ya ira konni mugo munun ben ninke fa innahu minal mu'minina kamilina ulude mu'mini dafalewunya mu'minu munun nunu ciden be jama dalaje yorola ute boy abada fo be je nyini ciden fe ni ciden ye je nduma ubeta nama jendu mauteta nunun de mu'mini dafale wunya amara rasuluhu salawatuhu wa salamu alayhi aw ala ya kaci den nyamara la katanununa kisibaka ija stazanahu ahadu minhum fi zalika koni mugo minye jenyini ape ni mugo nununna anya azana lahu insha ko ka jenda tigima na kadi cidenya wali haja qala ninde kusalako fa'zan liman shita minhum wastaghfir lahumullah inna allaha ghafurur rahim donc ninye adabu ye ni alla ye mu'minu adabu naye ciden wakati la ni jama ko ni farla nyogon ka juma don ube saliba ube ewa nyogon hakilna ni ciden ewa muslima be fara nyogon ka silama ko do nana aye silama be fara nyogon ka ube jihadu kibariyala ala yayira munu nu te bo jamala abara fuka jenyini ciden fe wulude mu'mini dafale mun
mais munum be meru kabo ala be ulu tafi ulu ye munafiqude لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لا تزالوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ni mana sababala abetinya mana sababin nina abetinya ayabu beta mana fulo la tajalu du'a rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da alakum mu'minuma akana ciden ka wele chogo ke comme aw yere be nyogon wele chogo mi na be nyogon wele nyogon togola chogo mi akana ciden wele na be ciden wele akana fo ya muhammad ya abul qasim akano kede ya nabiy allah ya rasul allah قال النبي الله قال رسول الله أمر النبي الله أمر رسول الله أخبرنا النبي الله أخبرنا رسول الله نيا فلوي أو يربي نيغون ولا نيغون تقولا تقومي أكنا تيرن ولا تقولا ده نيا كلاني فلنا لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ewa akana ciden ka woleli ni ciden ye mugo min wole karasan na ube karasan ninke akana ciden ka woleli ni mugo to aw yere ka nyogo woleli ke kelenya de ni e nyogo na wore yi e wole karasan na ya na kadiye ibeta na mande iteta ciden ta to chogola de na kadiye ina lamina na mande ma ita lamina ciden ka woleli to chogola de ni ciden ya dola kelen wole jakwa a jabire Allah mina de ayi wele koy kana de kata na yi wele koy kan min gare ba kede na koy kan min to ba to de akana ciden ka wolele na ya wole akana ke kuma yerebe nyon wole chogomi de na kadi na ta na kadi man da bal anana hadisa kun har ni ciden ni wole kito farra salila attige kata يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أرسل دون لا تشيرين يا كسيبا دو ولا تنبه سللا أما تشيرين لا من يا كسلي دفنانا تشيرين كم منيا نه ولا إما لا منا فإن أنا سيسا كنتم بسلي دلا أكو إما ألك كما ميا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ala ko mu'minu ay ala jabi ay ciden jabi ni ciden nya wole kata femma kanyana ma yabe minna donc ciden ka woleli akano ke koma unyugon ka nyugon wole ni nya fulanay sabana la tajalu du'a rasul bainakum ka du'a ibadikum bada ciden ka danga ye siraka joro aka yire kroshi akana koke ka ciden ladimi na baw danga akana ciden ka dangali ke kuma nyuguna aw yere ka nyugun danga de aw yere dama mogo do be se ka e danga adola aka dangali na mina dola la ta ka dangali jabi ciden ka dangali to chogola de ciyeli ni danga doro be halaki aya yere kolosi de akana koke komi be ciden la dimi na ba danga ciden ka dangali no ana nyuguna aw yere nyugun danga ko kele unte de aya yere kuroshi bun kasir tumami ayen ninfo ako qila kanu yaquluna ya muhammadu ya abul qasim fanahahum allah azza wa jalla an zalika izama lin nabi sallallahu alaihi wasallam qala faqulu ya nabiy allah ya rasul allah min yatawsir folo ibn kasir ko ako doni kibaw ko sebo ko mo do tumbe no be ciden wole ko ba fo ya muhammadu ya abul qasim alayub balala pour bonya ani karama akan nabi nyumaye ako aka fode
يا نبي الله يا رسول الله أيافو نينجودلا على النبي ما على كتشيدين نينيتا وسيري دوي وقال قتادة أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم ko ala ye ñamareli ke ko mogo ka kaccide ka boña wa ñu bajjila wa an ñu ajjima wa ñu sawwada u ka karama ka boña ka du ñemaye ka du u ka ñemaye wa qila la tajalu du'a rasul bainakum ka du'a ibadikum bada ni ñe tawsiri foloy ñe tawsiri sabade fo bun kasir fule ka folo fo ako fulana ko do ko akana ciden ka woleli ke comme aw yerebe ñogon wole cogmi yaqulu la tusammuhu ija da'utumuhu ya muhammadu wala taqulu ya ibnu abdillah ko do ko kana ciden ka woleli ke comme aw yerebe ñogon wole cogmi mana nabe ciden wala kana fo muhammadu akana fo عبد الله الدين ولكن صرفوه فقولوا يا نبي الله يا رسول الله ما أي تشيدم بنيادي أكاف لك النبي نما أكاف لك تشيدم وقال مالك عن زيد بن أسلم في قوله لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعد قال أمرهم أن يصرفوه هذا قوله وهو جاهر من شياق نinde tawsir fole abolo akon ni nyekuma doye donc akon ni aya ka ewa jahiruna kenemala kube nyugonta ka khawri taala akon ni be ko men yala ko aya wure kono pour ka ciden karama ka bonya na ko ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina ko mu'minu arayna ka kuma ciden do yali bola yahudaw be ciden do yanu akano fo ila akhir al aya ka ta yalla ba wa qawlihi ya ayyuhal ladina amanu anin ni aya do be nyugonta mana kayira ko ciden ka bonya aka karama aka na doya aya wure la lakum mu'minu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi akum mu'min akana kan korota ciden kanka wala tajharu lahu bil qawli ka jahri badikum li badi ewa akana aka kampere kaka kambange kaka kampere ciden kan nabe kuma komi naw yere dama be kuma nyon fe chukome an tahabata malukum wa antum la tasuruna akano ke naka baraw becinya aka baranyu becinya kasura asomilen tola ila qawlihi innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqiluna kata aya laba mo munum ba ke kiwole ni ka ewa boyin ko fela wuye ika koko ko fela wuye uchama hakli de tola ولو أنهم صبروا حتى تغرد إليهم لكان خيرا لهم نوتون صبر لا إكبوكنا أمة وقت أولي كوسا وكتوكي ولي فهاج كلهم من باب الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم أو نبي أدبو دي كيدن كما نغنيلا والكلام ما هو عنده أن نباك كما كيدن في كما أمر بتقديم صدقة قبل مناجاتي أكون نبي كمي nin bo ciden ka bonyani la karamani de fule nenye abe komi aya wori la suratul mujadal ni ala tunye abila mugoka suratul almujadalatu ala tunya bila mu'minu kam mugo shika na ciden gundo nyonya foi ka sarakati do de bo folo mo ko fi anano tushe kabuka bo ako wal qawlu sani alibna tawsir fulana na sisade ako kuma fulana fi dhalika anna limana kuma fulana aya mana la fi la tajalu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'da ay la taqidu anna du'aahu ala khairihi ka du'ai khairihi wala kana jatemna ko ciden ka dangali mugoka akano jatemina ko mi mugore ka dangali de fa inna du'aahu mustajabun ciden ka dangali be jabide fa hazaru an yadu alaikum fatahalikum awa ya yire koroci ciden kana udanga na be halaki sisa bunkasiri ta aye tawsir joli surala fula aye tawsir fula defo tawsiri sabana nyo ofo awye tawsiri sabade bala mana saba mana yimbe cinya folo akana ciden wole kuma yire be nyogo wole to ya muhammadu ya ewa abal qasimi akano ke ya nabi allah ya rasulullah aya wolo chokodela fulana ni cide nye mugo min wole
kana ke kuma au nyogona be nyogo wala chogo na kadi na jabi na mandi ta jabi ni ciden ni wala a jabi de sabana akana ciden ka danga ke kuma au yere nyogo danga ayesira akana koke komi be ciden dime corona bi danga ciden ka dangali mo to dangali te kele de mo wore be se ka i danga hada mo wore be se ki danga dola na jabi dola te jabi me ciden na i danga be jabi be halaki aya yero korosi tawsir kala ko haja min balagatil qur'an konni nye qur'ana ka balagade kuma kele abese ka mana jolita ute nyogo nguli mana infana aya imba beta parce que ala ka kuma ferelendero aka kuma yurwalendo ferelendero ni mana sababe abesa halendo aya inna o ko fi ala ko قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواجا اوا ala ko ne ala ne ye mogo do awla mogo munu nube meru mogo krefe pour ciden kanuye nube bo jamala ka foshi kata munafiqun mun ba ke ko ken ala yudo awla قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواجا قال سدين كانوا اذا كانوا ما في جماعه lajja ba'duhum bi ba'd ko utunkera munafiqun nu faralembe ciden ka jama yoro dola ku be meru nyogon krefe hatta yatakhayyabu anhu fala yarahum puru kaddo ciden na ciden kanu yeuna bo wa qala qatada fi qawlihi qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaja yani liwaja anni nabiy wa anni kitabihi ko alaye mogo do awla mogo munum bu dogo cidenna ka foshi kabo ata kalama ani mogo munum bu dogo kabo alaka kitabu kan nyamar kom makuke wa qala sufyan qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaja sufyan ko qala min as-saf mogo munum be meru muri ka foshi kabo safala ala yutigi do de wa qala mujahidul liwajan khilafan mujahid kulli waja munum be ciden soso ko ala yudo na la kulli hali akuma sabati lenye minye munum be meru ni mu'minu ye je nyini e mu'mini tato munafiqi do be meru e krefe ka meru i kofe ciden taye abe bo inofe ka bo jamala kata ewa ala ko ne ala yudo de mo munum be ninke ewa fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi wala ko mogo ku yere kolosi de mogo ku jantu yere la de mogo munum be ciden kan nyamar kan soso ay yukhalifuna an amri ay an amri rasuli sallallahu alaihi wasallam mogo munum be ciden kan nyamar kan soso ku jantu yere la ku yero kolosi de wa huwa shabiluhu wa minhajuhu wa tariqatuhu wa sunnatuhu wa shari'atuhu ya ibn kasir nin tafsiri ani amri rasulillahi kore munye wa huwa sabiluhu mogo ku yere korosi munum be ciden ka tasira soso wa minhajuhu ana kasira wa tariqatuhu nunum be yemana kelende wa sunnatuhu ana ka sunna wa shari'atuhu ana ka sharia fatujanu li aqwalu wa li a'malu bi aqwalihi wa amalihi awa kuma fota be baraketa be abeka pese ciden ka kuma de la abeka pese ciden ka kewale de la faman wafaqa jalika qubilan wama khalafahu fa huwa mardud ala qailihi wa fa'ilihi kaina man kana kuma fota be ani baraketa be abebe pese ciden ka kuma de la ani ciden ka keta ni kuma fota ni baraketa mi na ni ciden ka fota benna ani ciden ka keta benna obemmina bara be kenaye kuma fota baraketa na ni ciden ka fota ye ewa nyogon soso ani ciden ka fota bora nyogon koro ambo saga tigi made kayina mankana atigi kera mo sugo majabi tigi do wa karamo bade ni nyewa sheikhu bade ni nyewa waliju de ni nyewa maba de ni nyewa mo nyuma de ni nyewa kabila kuntigi de ni nyewa an ni nye jamana kanyema re kayina mankana mogo e ka fota ne ka keta
nanya pese ciden ka fota na ka ketala u ye nyogonta abemina numa nyogonta tabe sagima imamuna safai ko rahimahullah ako waqad ajma lil muslimun ala anna man astabana lahu sunnatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yahillu lahu an yadahu li qawli ahadin kaina man kan imamuna safai ko silamu bebbenaka sebau tabina kuni mugo ciden ka sunna bangireya ukon nin koina ciden ka sunna yeninde ako suden ka sunna bangira mugo ko ni ciden ka sunna bangira oye o koina ko ate daga iko toye mugo shika kuma kama aktigi kera mugo suge ko doni ka ba be benninka tuma bon kasiru yennin fo ko من كان كائن من كان كما ثبت في صحيحين وغيرهما عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت رب غير المسلم لا تشومي انو الوفنا تنا انه قال الا كتيدا كو من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد او تشيدن كون اسلاميا من فلنيه نين دينا من فلنيه ني مغو يباركالا بارا مينتي اكونو يكبار بساغيماري harisan na ciko folo irede man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa radd ni mugo ye kokura do nin dina kono min ta kono e ka bara be sagi malafe ala tisara na ciko do ni mugo min ye bara do ke irwa nunu mana fude ube nyogon dafare irwa ye folo yede bidia kuntigi eminye bidia do kriye ka teriga do kriye ka do dina kono ata kono ika bara sagilembi ma ika teriga sagilembi ma sara siti alafe irwa fulana mani amila amala mo do be se ka fo a kiden ko ni mo mi nye ko kura do dina kono min ta kono de tabi sagema min nin ko kura ni bidia min fulani ne man nin do dina kono de ne ya sura kono de ne barake na irwa fulana be de tasisa har ni e panama biday ndo dina kono me eye barake nay akum man amila amala ni mugo ye barake laysa alayhi amruna alaka nyamoriyata ka fa huwa raddu ika bara imbe sagima har ni e ma biday kriye ni e barake nay delila tala abe sagima de dro ay fal yahzar akasira وليقصى من خالف شريعة الرسول الله شريعة الرسول باطنا وظاهرا مغو كي يركلو سيده مغو كسيرا ده مغو من بتيدن كسريا سوسو ايبا كتاسرا سوسو يركلو سي من بتيدن سوسو بوندوني بانغلا يركلو سيده منا ان تصيبهم فتنه وتغو كو يركلو سي كسرا فتنه كنوسرو اي في قلوبهم fitina kanu soro udusukun kono min kufri aw nifaqi aw bid'ati fitina nyamunye ciden soso bagate bon ni mo sabako koro imme ciden ka e wanyamar kan soso li deni ke musrikiya na bilid dusukun kono na ke musrikiya imma ciden ka e wasariya soso li doni ke kafiriya na do dusukun kono imma ciden ka sariya soso li doni ke munafiqiya na do duskun kono imma ciden ka sariya sosoli ni ke bidiya mogo fana bidiya bi duskun jenge ka wala mare fitina ye nonunde ni nye jiya kono na folo aw yusibahum azabu alim ubilla jabani soro la jaba min biladimi ay fi dunya bi qatli ubilla jaba doni soro jiya kono waye jumae bi qatli fagali aw haddi ube haddu aw habus ube kido kasola aw nahwi zalika ube nunna ngora ambal mon ni doni ke baw ma fento doni ke baw ni yet tawsirul lajje ko kalan to nyuma la ko fo to nyuma na uma foide to be sage kana nunu maw awa mbal maw num fulaya ciden kaso soli bidia dina kono mo ki re koloside Ahmad ibn Hanbali akon ni fitna e munye
الزيغ في القلب أقول ني مغو مچيدن سوسوري بلا كو على بي دسكون جنگه كبو علما كو منافقه ببلي دسكون كنو قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية يافو كم مجموع فتاوى كنو جيجو مغنا كمي فلاني تاني دورو أكو عبد الله بن عباس دوندولا دوري نانا نينكا تمتو المتعة في الحج نمو من تارا المرلا إيا المرا كي تارا مكة يا المرا كي إتورا مكة هيجو وقت كي سوري إيكا هيجو فنكا بيتشوكودي بن عباس كو فينتالا أي المتعة بين المتعة ونام في متعة الحج بن عباس كو فينتالا دوك أبو بكر كو أنكنا تمتوك Umar bul Khattab ko ankana tamatoke ukonni min nana almura la nika almura banna sagi katika jamana la ika dugula hijo wakati ka sagi kana puruta kana sagi kana chaya kana likaba ma faqala ibn Abbas ko yushiku an tanzila alaykum hijaratu min as-samai aqulu qala rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar ibn Abbas ko sisa kateli ala ka faraw jigi ka bo sanfe ka faraw jigaw ka kaw halaki mba fo ala ka ciden kote aw ba fo Abubakar kote ba fo Umar kote balma kan ni laje buna bas ko asam ni laje ni Abubakar ka kuma mamina yoro mi ciden ka kuma kerefe ni Umar ka kuma mamina yoro mi ciden ka kuma kerefe majabi tigide ka kuma be mina doni ke bagade de ka kuma be mina shegu de ka kuma be mina maba do de ka kuma be mina nyema do de ka kuma be mina yorola kasoro hadisi sahalen nana ciden ko iqtadi billahi jayne badi Abubakar wa Umar akon ni nete nkofe nin ce fula ayen nunun nomina Abubakar wa Umar hadisa dola ciden ko wa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min badi akun bawu makan ne ka sunna mina nin ka kalfana ni sunna tasira nkofe me kalfana ni ka tasira be mina ciden kofe wakati juma namma ciden ta yeromi ni ciden ta ma yeromi ni Abubakar ta yere ambe Abubakar ta ni ciden ta ma yeromi Umaru ta yere ambata ni ciden ta ma yeromi awa Usmana ta yere ya beta ni ciden ta ma yeromi Ali ibn Abi ta yere ambota me ciden ta fule kenema mo sheka kuma te joye ote Abubakar ote Umar ote Usman ote Ali jam ko mo gore ni asru yo oyiranna aw anyugona sabatira imamuna Malik rahimahullah kato Madina dondola sala rajul limam Malik kedo ye imamuna Malik nyininka hal yuhrimu min al-masjid min masjid ar-rasul aw min al-miqat akoy imamuna Malik manne ba fe kata al-murala yala ne kan namuta ciden kan misiri yere de kono yawa uben kata namuta miqatila e ka hakil nay jumay imamuna Malik ihrimi min zili hulayfata min al-miqat akota jili hulayfata miqati tanamutai ko ayi ne ba fe kan namuta yande dona farin kabarajika Malik kullu akota namuta miqatila mbesira aqafu minka jaiqu fi qalbika mbesira idusukun kana jenge mbesira jenge kana do idusukun kono munafaka kana do idusukun kono mbesira fitina kanisoro akum Maliki fitina jumambe nina kana muta chide nyere ka misiri la kata fitina jumambe nina imamuna Maliki ko falyahzaril ladina yuqalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim ayene aya kalaka akombe shiraine ne aya denye ala ko mugo ku yere koloshi mugo munun be ciiden kan nyamare kan soso fitina kanu soru dusukun kono ubella jaba diminen kanu soru jiya kono be la khara fitina juman babo e yere ka jate mina
ko eye bara nyuman do ke cire ma minke enya fitina be nimbo eki yere mina bara nyuman kela doye bara nyuman mi cire mo kinye eya yira ebe bara nyuma do iyo ke iye cire nda ola cire mo do ako fitina juman bobo tata miratila awa bidia mo bebe nin choda wala to alay imamuna maliki ko kun man ahdasa fil islam bidiyatan yaraha hasanatan faqad jama anna muhammad qad khana risala akuni mugo ye ko kurakta bidiyata kadonin dina kono e yere ko bidia do ko men ni nye bidia nyuma de ako har ni e kadama fo ko ikalla hala ya yere ko muhammad e jamfantide e kala ila ya cide jamfantide parce que e ba ke kayira de sisa ni bida min fule ni ne ya do dina kono bara nyuma de ro kanyide me muhammadu ye mo cide nye mo jamfa ma fo mo ye ne de bena ira mo la ni nya maliki nonu ka kuma de mo ma bila bida kontrola ka maliki bode munu mbo dambe kata ka majhabima uyu dambe kata ka majhabima fiqhiyya me minya aqida ni maliki be ko mi sanni dugu har fiqhiya nyere taka ubu dambe kata mare doro daw ni nya imam na maliki ew balmo bon kasiri munun fo sisa ikas fitina kanata sorobe la jab dibine ayella jab dibine ke munye bi qatili sarafu tumbe ni chogodela sebo laba bidia donna munu nyana sebo laba munu nyana dinala ani tabino o ya soro fanga be islamiyala mogo ka bidia ka giri ni ma dabira ubi fagade o da to bi qatili bidia mogo kan ka fagade o da to ayu bonyogonna mogo do be bidia do be abe mogo bolo na ma bidia na anya do tesekar bidia mbila fo ka fagade islamanyema kan ka fagade ونقول جاد بن درهم قتله خالد ابن عبد الله القصري جاد بن درهم نيني جامية أتومبي جهرمية دينا دكا كو علامة كما كو قرانا يدام فندي كو علامة موسى كما نغنيا كو علامة إبراهيم من كاكتريه أيا سورة وقت مساكين من بي خالد ابن عبد الله القصري ودي نيماي folo ni ya bida mugo ma fanga soro bun kasir fule ka munun fo o dola kelen de tumbe ke wala imma mini ni fagali de kaka ubi faga aw haddi ube muni ni haddu de kaka busana ni gosili min kaka ubi gosi aw habusi ube min ni kaso donde kaka ibido kasola bida mugo tumbe silama nyema ni silama bolo ni togo de la kakoro jadi buni dareham tuma mi Khalid ibn Abdullah al-Qushari doni ke ba munun tumba tirala yu nyininka akon nimba ke ka kuma sugu ni bida sugu min ba bolo aka kiriye jumai ukon ninka kiriye de kafiri de ro kafawa parce que jahmiya u kabiriya ibn qayyim kon nuniya kono ako doni ke ba keme duru de jahmiya u kafiriya munun ba fuko alate kuma la makuma qur'ana dawfende awa Khalid ibn Abdullah al-Qushari ayamina ku kan ne jologo kala jadi bun dirham uya shirika no jologo kala salli baddo akuna kana salli keneka asirile una tara salli keneka ku ka sir minbarila uya sir minbarila folo masake wulu yere de bu ka kutuba kala u yere de alimami uye Khalid ibn Abdullah al-Qushari ayaka salli ke ayaka kutuba kala ewa kutuba laba ako jama aye taka lahiya kantige ala ku mina wuye binne kal lahiya ye jadi bunun darham de ako alama Musa kuma nyogonya ako alama Ibrahim mina ka keteriye ne kal lahiya ya le de bimba faka ajigina ka muruta benyana aya kantige bun qaymu be baytu fon nuniya kono ka tanu Khalid ibn Abdullah al-Qushari bun qaymu ba tanu nuniya kono aya faka odi atok aw bi qatili me bidia nan ko bidia mo be faka bidia fona te daraja kelenye al bidiyatu taqtalif Sheikh Salih Fawzan yodefo
إما شرك وإما كفر وإما فسق وإما ماشية أكو بديا نين درجة ودي إما بديا دو أيك شركوين كم قبر بطولا وكبديا وإما كفر كم جهمي وكبديا ولونا نيونا وإما فسق بديا منوني كبيرة جنو بديا غير مكفرة ويفسقوين وإما ماشية وبي بديا يودو يالا سوسوكي ما إما أنتسكي ولكو فاسقي أبو مثالي yake يوم النصف من الشعبان مغمين بوسو شعبان تلانچه دو شعبان تلانچه دو ni شعبان كرا تلانچه ودو يارو دو باسو بيديارو چيدي ما مغو نيامرا كاسو ako me ni mغمين بوسو ako itese ka fo otigima kana fo otigima ko fasiri iba fo dal mashi aye ala sosoke aye sunna soso aye bidake me itese ka fo otigima ko fasiri do bora nyaamre kankon ako wal bid'atu taqtalif ako bid'a utekelenya bid'a be kajugude mukan no nyogo nyefana wodi ato bunkasiri ya kofo nin chola bid'a mo dobe ulube fagade wodi ado sarafu tumbe nin chola uye do faga uye do bugo uye do kasola do nu yado ni ayado ko masake bena lemina ayrebe boli kayoro toy folo tumbe nin chola fagalim misali am fule kofo jadi bunu dirham o fagarade min ye bugoliye misali jume qissatu jalid subayqi ibn asali do ba fo sabiq ibn isli do ba fo sabiq ibn asali ninche tumbe umar ibn khattab tiledela ale tumbe qur'ana aya mununye aya munu mutasabiha wa bi ulude tata masala bun seminu ya misali ya dofo wala yujanu lahum fayatajiruna anofo bo aya wore mimbe na abayira ko ala be ujura kuye anato fo kun nunu be faranyo ko qur'ana kono ko yoro dola la ko ala te jendo manube ujura fo yoro dola ala ba fo ko ayu ka ujura mina wala yaktimuna allah hadisa aboto aya fo ko ala ko yomal qiyamah do wa mushriku utik kuma suddo alala yoro dola ba fo wallahi rabbuna ma kunna mushrikina abetan nununde ta ku cari pour ka mo la sika qur'ana la atumbe misra de iraqende do mais atumbe nunun ke misra o ya soro umaru ye amuri buni ashi de bila misra ka miriyala amuri buni ashi ye ciri ci umaru ma awa ako ce do be ne boloya akalla halay ni nyaba ke kab silamo fitina de abenni subuha wude cari silamano nyogonce awa umaru ko bila kana madina amuri buni ashi ye sabiq bin isli aya di cedo manato madina kota iben nindi umaru ma madina ceni sabiqu nana aya kan nyamena kamina unto yorma ye sabiqu to ay retaro umaru fe awa ko amuri buni ashi aye sabiq bin isli di konkana dima na umaru ko abemi akonya ten kan nyameni minan kuro akota no fede na tarambe min kalamba kila atara aya suru ya nana umaru ko ye jonya ko sabiq abdullah awa ko ne fana umaru ibn khattab abdullah aw ako wala yujanu lahum fayatajiruna ako de yo yewa ko aw umar ibn khattab ya suru arajim tamar bolo jala ako mo do kato nyino kana folo o dalemba kerefe umar e tamar bolo jalata akun kolo ka goshi fo jori surula akwai ta do kasola utara na kasola ile damado temena akwai ta bokana utara bokana ya goshi joli surula akwai ta do kasola utara do kasola ile damado temena sabana ko kanati aya goshi joli surula ko maru ni be harim faga togonye me nin goshi kunye de nyagambi min pimbe kunkolo ka bo bora de o bora ha ne yo ko into en bora la pew umaru ko sisa akwai tanai ayabila me akon ite tonne bolo madina ya mbi balakati ka yoro de la iraq aya ci ka taw ya surabu musa ali asari de be iraq kufa nyema yala aye shebiru bila katai awa kalletiri daka akwa abu musa ma konnin kwa tubira subha mi atumbala kwa ya bila me madala ndalentala
akana nyagambe silama wala chogoya dola una akana baroke silama wa chogoya dola de insi kalem balandalen ta ka tubu la folo kunni ko silama shikana kuma fe ani silama shikana baroke fukata wakati men ka dankan ya soro ko ka tubu ye kunan ja tubu awa kera o chogode la ni sabiri nana kufa nana sheba jama minna na sigira doro bebe wuli ko ajimatul umaru ko umaru kanya markan ka bato de umaru ko ninnin kana kuma fanna kana baroke bebe wuli ka toy ani mo shite kuma tumami o mena aya yira aba musa la sarila ko ciyala ko awale tubira re kunanja tube ko nyakam bisuta le kunkolola ko alaka jonyuma ko ka wajulu na ka bole yale waju koy minyo umaru ko ale bora koy na pew aw aba musa la sariya letri sebe aya na ti umaru ma ewa ko tubira ya ka tubunye ewa umaru ko ay kuma fe umaru fatule khawariji wulile ewa uko shebiru umaru te balola ika wakati nana wuli ka faranka akoy ako alaka jonyuman ka boli o yenne waju koy nete farauka tuguni ne wajura ama faruka wala sahidi ye munye bidiya mogo dobe ulube bugode umaru ye shebiru bugo ka awa silama fatamnya aka kuma nyogo nyama parce que bidiya mogo ni subu hatigi fitina mogo de ko manyi jamala de har ni ya saudiya fule mogo chama mu lagosi wi bake ka doni ke bawu mina bake ka awun tafo u dafalen ni sanfurusa fawjani yere yofo ulu tafo ko kam masake ube ulu ka ewa ulu dafalen no sanfurusa de akulu to fo de ulu nagasilendo me mogo ni fama yimina aye karamo mina aye mula hajatu ni qatawni ni hirafu do de yi bolo ayimina kido kasola ewa ay ala de ya bila wala koy aka joyoro de do aka joyoro da ala da ya bilala jarage taka wala de akan koke yere de mogo bu jilagi an ma fute mogo tonyo de men niya e karamo wajuru ke wiye bolo daka kamina iya soro uye hakilina jugu do de ya bolo et puis ate minate fana de mufti munumbe doni ke ba nyema munumbe ube ulu bilala folo ka konanja ko ka wala ka kuma fe nu desera la de ulu debe e ba letri sebe ka tampon kala ko fama kamina utebba mo wala tede nyenni bila situ do ka ko nim fatawa munum fuleni nye anka jamanu ni arabu jamanu tekene mun arabu jamanu ma sha amma fensera e ma ka jugo arabu jamanu we ko dina cinyati bolo ayira doro ko dina cinyati an feya ani min be arabu jamanu ma sha mo ko sera e ma ka jugo ni arabu jamanu tay mo jora ya kalan nani ka ciren nani ka qur'anan nani ka dinan nani ube ke jamana kono ya tuni ke ba be benem ba ka ni alan nani na be fakare ni ciren nani na be fakare har ina kon to bira bani ala cella garamba bojiyan kono o kera e ka jamana kono ya ulu tese ka faka utese ka mina ubu sago ke e ko min be arabu ko ma seya fen sera ya ka jugo arabu jamana ta ko dina cinyate ya awa bidiya mogo kala halayen ninde bidiya be kajugu kanu gonoma ni fama nyuma bambolo ni fanga be islamiyala bidiya mogo min ni fagali kaka na ma fagade aka bidiya charlete dabila ka chialete dabilo kanka fagade min ni bugoli de kaka kanka mina ka bugode mun ni kaso do kaka o kanka mina ka do kaso de la ka dabu kumala fulo do tumbe ke sarfu salu tilela o de asor bidiya mogo ma fanga so nunde tumbe ke ula aw be se ka della juman fonyo qur'ana kono mimba yira ko bida mo ka do kasola ube akabugo ubanka ge abe se ka della fonyo ayala innama jazaa'u alladhina يهاربون الله ورسوله ويشاءون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ننت محاربون الدر ألقوا إنما جزاء الذين يهاربون الله ورسوله أقوم مغو كسرايد مغو منومب على كله كتيرن كله على كله بغبي كبيرة مغو
akum mugo sara mugo munum be ala kele ube ciden kele we shauna fil ardi fasada nu be cinyali cari dugu koloka cinyali cari baga be dugu koloka ka bida mugo bo nu be cinyali cari dugu koloka uka sariya minye uka saray minye an yuqattalu min ni fagali kaka aka faga aw yusallab min ni pani de kaka ya shiraka pani aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ube min ni sentige ni bolo tige de kaka ka sena bolo tige aw yunfa min al ard ube aku ge min ni geni kaka ka ge ni nana muharibina ude kama ni odiato ewa saudiya fule adrogu fere law abidia mugo amugo wero ni sariya yumina nu be sariya boyla nu ba no sha rajula ubenni aya de kala we shauna fil ardi fasada mugo min be drogu nati jamana kono ni soro lay kanka fa parce que yem mugo de min be tinyali jense ka tinyali chari dugu koloka mugo min be toka da dolodo doni kana na jamana kono ni sariya be ni i soro lala kankari darima dabile kanka fa de we shauna fil ardi fasada mugo min be bidia de chari jamana kono ni akuma keriye ibila lasira imamina ni ka bidia gelembaye ikanka fa nunu yala ka sariya ude koy utake ka baga mo ulade ala ka sariya ru bidia ko ni anya fo chogo mi chogo kelente imma shirku wa imma kufuru wa imma fisqu wa imma mashiya me ashimani me ukanu nyogo mi bidia min bi kafiriya ani bidia min ti kafiriya ko kelewunte awa hari salafu bolo bidia mugo min be woleli ke kata ka bidia ma ani ninye bidia mugo ma dalele mbataka aka bidia torate mugo wore kana yire kunte o fana barake nyogonya ani min be woleli ke kata tama salafu bolo kelewunte nimbe kanka jate mina ben kanka kolosi mugo munum be arseka arabu kala ayeta kitabu de saku kala al-itisam li satibi ni kitabu ya jijunani abe kuma fengo fenka bidia uni bidia uke chogo al-itisam li satibi ni ya kitabu nyuma bidia ka bidia tu haqiqiyya bidia tu lidafiya donc abe kuma bidia ude ko jijunani kitabu nyuma mba alaka hatimandama o ko fe bun kasir ko nabi hurairata qala رسول الله صلى الله عليه وسلم ko ka hadisa min abi hurairata ma ko alaka ciden ko alaka tanuna tishibaka masali wa masalukum ka masal ar-rajul astawqada an-nara ciden ko manton nena on kam misaliya abe ko mi mo mi ya nyini mo fe ko ka tasuma mene ayata tasuma mene falamma adaati hawlaha tuma mi tasuma nya kerefilawu ayun wa unoro kujeya tasuma menena jala li faras wa hajihi dawab allah yaqanna fi an-nar tasuma menene minye frifri nuye ani fen sugu do be ni tasuma menena dorulu be nu fili tasuma ko unana ubake ku yere fili yaqanna fiha unana ubake ku yere fili tasuma kono wajala yahjujuhunna ويغلبنه فيقتحمن فيها من يتاسما منه أباك فرينو أني إوا فينشو دوبي منبو يرفلي تاسما كنو ألي بافي كو جي كابو تاسما ما كو كنا بتاسما كنو وبي على دسي وبنو يربي تاسما كنو قال تيدنكو فذلك مثلي ومثلكم أو كنن أكا مثاليا ودي نين أكا مثاليا ودي أنا أخذ بهججكم أن النار ne ba fe kaumina na chamanje pura kana bitasuma kuno halumma anni nar aina kana bitasuma kuno fataqlibuni fataqtahimuna fiha abake kandese kata bitasuma kuno ciiden ko lena kam manto misali afulere ciiden ba ke kanya marni fengo fenya abake kambali fengo fena alla nyini de kam minan kana bitasuma kuno me ni mo mi nyire banna ciiden kanya mar kanna ibanna aka ketama ko fo yere min kriye yere ka haklina ko iko de ke akoro ye munye ciden ba ke kimina ikana bitasuma kuno yere ba ke ki yere filitasuma kuno
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى سيدون كن كم من توم بيدو الجنة كنو فوني مؤمن بنار الجنة دونيما uko cide jumbe bar janna donima akon ni mugo min tugura neko ibe do ar janna mais ni mugo mo yen soso e yere de yi bar janna donima ni donna tasuma min kono yere de ya se yere ma awan balmon ni aya fana ala ye min no ya anye ni aya dersula o yen ni an kan janto yere la de sariya tigi site sariya le kala site ni ciden to koy min be jamana kono galum koronai ko maliye doni jamana de maliye dina chaman jamana dina chaman jamana de tabolo kacha kono beni ka fota beni ka famu beni ka hakilna beni ka tabolo o jamana de jamana maliye ni mo min be kuma e janto irela wajulu chogo korosi ko tuba chogo ko ngalon kiri ngalon fi kiri kiri dina kele tabolo kele ndebe jiya kono ciden ka tabolo ciden ka sunna doronde be jiya kono ni mogo tugura ciden ka sunna ko jiya ila gara ikisra ni mogo matugu ciden ka sunna ko yire halaki jiya kono ikana haraki la gara imay ka bidaye musrikiye imay ka bidaye kafiriye imay ka bidaye fasiqiye imay ka bidaye ala sosolaye ini ciden ka sirabe ko mi sanni dugu nyogo nege karmo jumambe maliko astira shegu jumambe anaba iranna ko ciden ko ala yaci mago jumambe ko ala yaci nyema jumambe ko ala yaci lada de ciranna kabila de ciranna ciden de ciranna falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ala ko atuma mai ciden cha ko ciden ni min nana ko ninde ne ala ka siratilele be ka tugo de ko e wonni yo fo ko dirgita teri ko ale ko be ka ke ale tare mene aw ma fo ala de yafo fattabi'uhu ako be ka tugo ciden tare ko wala tatabu subula ako sira miseni munu nawu yere yu kiriye ku bo akana tugo ko de fatafarraqa bikum an sabilihi na tugura sira misenu nunun ko doroba fara ka wala ka sira nko abdullah bu masud ka hadiya ci danyen ne ayat tawsir ayat tere mbacci ka tilete akonninde fulala ka sira tilele tere inkini na numa ayat tere misenu tige awa kon nunun de fule sira misenu nya awa nin sira miseni kelen kelebe akoy be hadamaden setane do de jolen sura kunna nabe mo wele katama bidia kuntigi no tere ka kuntigi nunu ala cide nyere yu wole hadisa kuno ko hada banen setani ako sira miseni kelen bebe hada maden setani do de jole nya kunna be mo wole katamu balima ala kan kisala kan tanga ala ta ciden ta ala fa musalafu salih o no nyegente de o kanyini ka ko ka koy ni mogo makki o ka qiyama mogo mi jamfa de mogo ma tora la shima koy mogo min fili tasuma kono de e yere janfa e yere de tora la shire e yere fili tasuma kono ala kan kisama ala kan tanga subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik